Kublai Piperlock maksudnya nampak ngapi kumar sport entah ora Champion League melek kaida ka Sporting berkadi kali gala syarem no Ahmad jeung Sporting da Argol lanot bat kicing lekai saga wipat ke Juventus bat ke PSV Juventus klub penrem dan lai gol di PSV haga jeung lekai jeung UEFA Champion League Mathaga jeung lekai jeung Aston Villa berkiyong boy Aston Villa klam yo arung shu naslam drai nin mit kelaban penrem dan lai gol lanot ya kiyong boy pendapai rewe pat kijing lekai kata ke Liverpool pat ke AC Milan AC Milan kebapan kijar ning kong letep hagala alai minit bat ha teng ban lekai Liverpool kelaban dan pai dan lai gol Cigol bat sagawe pat kijing lekai ta kedai ke Bayern Munich pat kedai mo ke Bayern Munich ke bala tep hadu kendai gol harken la tep hadu saw gol bat kejob ta kendai la argon ya kedai mo bat harken la yo man of the match hagen jing lekai Lagi jing lekai jang ke Real Madrid per ke Stuttgart Real Madrid klub penlem no bataba pai hagi jing lekai jang ke Indian Super League ke FC Goa kala syarem no Ahmad ke Jaipur da Argol la Sigol hagi jing lekai 6 menit Kublai Sibon